murithiria wa Meru TV tuboko ina mbere kwigua uri kionini ya TV yaku kumare tuthie na mbere kwigua kana kumare uthie na mbere kwigua uri kionini ya TV yaku mwanka gitania kagitego kumenyile bura kuri na bura watinda ni ukaguthira bambetani Famina Zwa Kimathi betegire nko watu geni kiri metha yetu ya ndeto na kumenyithie bura kuri na chetu tugachemberia kagitania ka Gatwambiri na ciacire ciatina na arantere cia Southimenti na arende ura wari governor Kirito Murungi ura wari waziri na senator ukanyuma Mithika Linturi bona netie kurega kuganiro koni utongoria bwa Ruto a county ya Meru arabethere tubakiuga Meru kaina mbere kwekiruta mwerekera wao nyuma ya maria kawira Mwangaza kuthina mbere kwareki Kagirwa arabethere tubakiuga Ruto na remetu kinyanya mirandi ya uthina mbere taburera na irete akali kagitakara abaromba kura. Jeff Pogituma no utuambiria ripoti hino. Yona nimepigwa picha na siku nyingine ikaleta mambo mengi. Hata mnanitafutia kazi nyingine ya electoral mimi sitaki hiyo kazi. Ile nitaka kutangaza nilimwambia abomoe Mount Kenya. Kwa sababu kuna mambo mengine tuliona ya pande ule mwingine lakini hatukuona upande huu. Kamwambia boss, bomoa mlima. Ili ukiwa huko Nairobi unaona Meru. Ukiona Kakamega unaona Meru. Ukiona huko Coast unaona Meru. Ukiona upande ule wa Nyeri na kundu kwingine unaona Meru. Hiyo ndio tulikuwa natangaza. Na akaniambia ataangalia. Si ndio? Mithika Linturi si tunangojea. Tuangaliwe. Kana tu toterera torometwe na twati. Tumepatiwa the second highest seat in the government ya deputy president. Hii mlima tulisema tumeonekana. Tutaki siasa, tunataka maendeleo. His Excellency the President miaka 2 amekalia kiti. We need kumsupport na mimi naona inkuona batu tugeta mbere muntu ayeja wakanya gaitangugi ate kinyo leo ugi kamemene kana ke WhatsApp ku criticize mutongeria. Na mkisikia mashinani watu wakisema mambo si mazuri musipuuze mujue mantu ya thoki antu ibadikiro ya kwenda kuthithu ya thithu kana ni atantu betu kabo kwenda mbira atu etebo ya munobwe So kama hatuendi vizuri sana, wacha tutekeleze maneno tuweze kusonga. Ainyameri boko na yeteta boya munobwe. Kweli tomba kwethira atore yao tuketha tuteno tongerie bonde bwa Meru bokarinde yao. Tatu muri kwetha tuya tukiarira na cia. Na Oparanya, Meru is not just a simple county. Na niwaambie hawa watu kisikia lazima iheshimike. Na tukisema Meru tumekosewa heshima ni ukweli tunasema. Sababu kama hawa watu wako na kura 1,000,000. Sisi hatuna shinda. Oparanya ukirudi Nairobi, mwambia boss, sisi hatuna shinda, tunangojea. Si ndio? Na tarehe ni 14 mwezi wa 3. Hiyo kiado kiatu na kio kia Meru kile kinene. Ande watu wa Meru twakarambe nyume tariki 14 ndio tanga hiyo maneno. Yo tugatuma uthoni wetu kana tiu na Meru ni agethe ate witabo wega ibwe bukamenya nuko mantuge mwenda ari mucemania aboro wambu muno itarimwe kinyabuke yakwa ilia kinda rupini ri utakone ndito thomete kuringa na mistake ira twathithirie mbere kambuge team ikethira yari na coach o mwega timu nefunga ambao coach akaritaya aketa home toeta World Cup ukona musethi ura waritayire nonto mangenero ya retire manto akathoka katwira timu na sesaji brabe ya wachokia kianine twafunga mbao turi amwe tesa sawa mtinda lazima tupindue wakati huu tumesema tuambe tukaregarone twaliriodhoni tukagitamurano waandae. Tumeongea na PS na viongozi wengine huko Nairobi na tunasema we have to have a large meeting in Meru to say the Meru we want.
ti muntu manje we baritie mukowe ageta kwa Meru niragitire kama yule la nyombeku. Ni lazima tukae pamoja na hata viongozi wa ukulima kama hao wenu, tukae tupange Meru pamoja. Iboyega nabo akariba Nyanza na Kinya Western barabaturaga Meru bethire tubakinabire kwa bakirotha mucemanio wao akariba bebetawi nam bethire tubakinabire kwa bakiarageria mantu motongoria bakiuga kinyoka yethiro baringa siasa kaniba thia nambere kwa bakiringa kura ciao a Meru gutie na gintu no kire kubonete ya kubatethia kana gutie na gintu no kire kubonete ya ukenera arende bethire tubagitambitwa kire atongoria gutigira ati bakubwaririkana kinya botabara bangi nonto ibatwikire a Meru. Mwandiki wetu wa Ndeto Adams Mutura Thirinja no tubangirite rugono ruru. Gikundi kia kariba ntere cha Nyanza barabatwira akaunti ya Meru bombeche kwitha kibwithe mucemanio ya akaunti ya Meru. Mucemanio kuretete gikundi kia mwera bombeche kwithira bagitinja utongono kumba kwitha ikira atongore bangi baberu kiri utongoria bo gikundi ki. Toka kumia support. Katabi nanu yero wadi Yesu. Nikakaa kwa muda mwaka 4. Nikarudi nikakaa nje tena for another 2 years. Tena nikachaguliwa kama treasurer. Nikamaliza mwaka 4 tena. Nikatoka nikakaa 2 years. Wakati nilirudi nilichaguliwa kama chairman. Hiyo ilikuwa 2012 mpaka saa hii 2013 ili tupate fund ya kupeleka mwili nyumbani. Mtu akiaga anasafirishwa mpaka nyumbani Lake Region azikwe huko. But nowadays tumepita hiyo kiwango, tunataka maendeleo, tutoke hapo ili tunaweza fanya vitu vingine. We are even proposing this welfare to be a circle in a near future, that is within the year. Within the year we are going to transform it to a circle under the leadership of me and the rest, because my chairman also has that idea, treasurer also has that idea, and the entire community also, the entire community and the inner office being the committee members. Ba kiare kaitena kwa tongore mwanya bwete kundi kithirite kire kyote bonene kiribo ara kiambirio miaka kathumba methinu bwete bethirite bagitumira kumba kwitha betethene bongo ko bongwa. So welfare yetu kama ya Winam is growing up na tunaendelea vizuri. Inafikiria sisi kama commissioners kuna vitu walisema zile watatenda, ile maendeleo wataleta. So sisi we are also members of that welfare. Tutaangalia vile wanafanya na tunaona inafanyika vizuri juu hizi vitu tunafanya kwa sahi ni vile mbele ni asikuwa sinafanyika hivyo, lakini so this time tunaendelea vizuri. Mwana boba wete kutikio kwa itiki thiriti gitumana na utongoro wa siasa giteneka kwina siasa onto baba wete na ndemo nkira thiba tumba kwithia bagitikire ringi na moko bethe bagikuneka kumakira siasa kwitha bakenda kwithira betumirika ringi. Wanasiasa wametutumia hapa Meru, wanachukua majina yetu, tunawapigia kura, hii welfare yetu imenyamaza tu, hakuna kitu tunapata. Ningependa mwanasiasa wowote yoyote ile atatuhitaji mpaka atatuelezea ni nini atafanyia hii welfare ili hii welfare iamuke, ili tumudhamini kama mbunge, kama MCA, kama governor, kama senator, mpaka tufanyie kitu kwa welfare, tujue hii welfare yetu ita grow namna gani. Nafikiria tukifanya hivyo, rather than ile pesa wanatufuatia, saa nyingine anatuita wanatupatia 10,000, tunagawanya 300 ama 200 haitusaidii. Nikiripoti na Meru TV kumatieni Bichanda Msimoturia wa Thirinja. Iboyega nuntu bwa riboti ino na rurwangirwa koti rwethere turukinambere kwa rukirutha mucemanio na akari na arantere ciankobo arabethere tubakinambere kwa bakiaranagiria mantu mwanya marama kuringithia akari na marama kuringithia koti. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff tubangirite riboti ino.
narurwaria gatigati ka gambithania na akari ni rwitire na mbere jaura rura bangi ntere cia nkubo ni aria nkuruki namba nene yonekanire kumira na kwenda kumenya imbithere kithithika kirikoti ni aria kiaria Solomon Ngetich augite nandi ni bethirite bakiambiria ndwari cia ngwataniro gatigati karia bathitangene na kinya kureta urumwe na ngwataniro. Nguvu yetu iko kwa wananchi na tumepewa hii kazi kupitia kwa katiba. Kwa hivyo lazima tusikilize wananchi sababu wao ndio waajiri wetu. Wakati huu sura ya judiciary imebadilika. Sasa tunacheka, tunachumuika na wananchi, kuongea na wao bila uoga yoyote. Kwa hivyo mtu asikuwe na uoga kufika kotini. Tumekuwa tukijaribu sana kuharakisha kesi ili mtu aweze kupata haki kwa muda ambao haichelewi. Judiciary peke yake haiwezi kumaliza kesi zenye siko. Ndio maana tumekuwa na other alternatives, court annexed mediation, ambayo watu pia wanaweza kuenda huko, wanaweza kukaa chini kwa njia ambayo haina formalities kama ile ya court, wamalize kesi yao huko. Pia tuna promote ile kitu tunaita alternative justice system, hata zile za traditional mechanisms. Najua kwa mfano hii sehemu tuko na Njuri Njeke, so pia tunataka kuwaingiza ndani sababu wao kuna vile wanaweza kutekeleza ama kutatua kesi zingine kwa njia ya urahisi na kwa njia ambayo inaeleweka zaidi katika sehemu hii. Bakiaria bamwe bakari bakurikia thone giki na bo bakuri na uge bwao. Hii maneno ya mashamba, sisi kama vijana tuko na shida mingi sana ya mashamba, na nimehudumiwa vizuri separa, nikaambiwa hiyo maneno itaangaliwa juu sasa shamba tukiwa vijana babako anakufa, unaachua mama, uko vijana 10, halafu uko na kashamba eka 2, inabidi lazima uuze kashamba kwa kwota ndio uende ukastaki kifo. Hiyo maneno yote kufuatilia hapo katikati, labda hata sisi tunaruhusu hope kama vijana. So hiyo maneno nimeambia hawa watu wa judicial watufikirie hiyo maneno ya kustaki kifo, hiyo maneno ya kugusa mashamba, wajaribu kutengeneza kasheria kidogo kustaki kifo na urahisi, na tuchukue zile mataito kwa urahisi. Akiaria kiathone mwanya Chief Justice Martha Koome none ni kurea kunganirwa ni uria ana banini bethirite bakigwatwo migwatwe na kinya kuragwa, na kinya uria ana bari ne kuru bethirite bakiuragwa kugitangwa na kinya kugerwa miuro. These people being abducted, if they are suspected of even committing the worst crime, murder or terrorism, though they should be brought to court and charged. They should not be held incommunicado, because this brings anxiety to the family. It brings so much trauma even to those who are abducted. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibwega noe OCPD wa Ntere Chiaboegoro ya Tharaka Dr. kana Mr. Kimanzi Mwangi endire kinabra kwegwa akiuga borichi bethiritwe bakiona kana bakionja mburi ng'ombe na kinya mang'oi mara methiritwe makinabra kwa makiyagirwa na ara Ntere chia mpingiro ya nyamu na ara ndethiritwe kinabra kwegwa kiariria mantu makona okaria Ntere no mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Weguna na ripoti ino. Akiariora no spindi wa Tharaka North Bwana Kimanzi Mwangangi naugiti bombete kuonokia na gucokia ndithia kanada 60 irira taito ni mang'ei Ntere cia Kiamiramba na matura mara mathiurukirite. Peana idadi ya kutatanisha kidogo, lakini sisi wenyewe tulipata mifugo 160 ambazo kama sisi National Police Service tumeshirikiana na watu ya National Government. Hivyo mifugo ile iliyo pande ya kina kwa saa hii ni mbuzi 160 ambazo sisi polisi tunang'ang'ana vile zitaweza fika pande hii na Narake manzi ugetendethi na barachi watawatire mwankani wa paka ya Meru 11 kulinyesha mvua kubwa sana ambayo sasa ilitusuia ambazo ikawa hatuwezi enda mbele
kwa maana mahali mvugo alipita hatungeweza kuona. Mvua ilikuwa imenyesha mingi sana. Tuliamkia jana usiku, tukaendelea na juhudi za kutafuta mivugo ya watu wetu wale ile iliweza kuibiwa. Na jana mwendo wa saa 11 hivi kuelekea saa 12 tuliweza kufaulu, tukawapata wakiwa wanatolewa kwenye buga la Meru National Park wakiingia pande za Isiolo karibu na eneo la Kina. Nashukuru watu ya KWS kwa msaada waliotupatia ndani ya msitu na nje ya msitu. Waliweza kutusaidia mpaka wakatusaidia na aerial surveillance, waliweza kutusaidia mpaka na ndege. So tulifanya kazi na contingency approach. So nashukuru sana watu wetu, maafisa wetu wa KWS kwa kuwa pamoja nasi na kushirikiana kuanzia mwanzo wa hiyo operation mpaka mwisho tukapata mifugo walioweza kuibiwa. Kimanza kiruta mbetwa kiria kari na barana redi kwithoro bakebukana kurithia ndeni ya paka ino nonto baingi baritero barithiti guntu guku. Nataka niwaombe, mnajua ni hatia kuingia kwenye msitu ambayo ni wa serikali kama Meru National Park. Si mzuri kwenda kulisha mifugo huko, ni hatia. Na hii ndio inafatia majangili nafasi ya kuja kuwapamia ndani ya msitu. Kwa hivyo wananchi wetu wa eneo la Tharaka na waomba na nawasi tena kwa unyenyekevu, tafadhali mkome kulisha mifugo yetu kwenye eneo la msitu wetu wa Meru National Park. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka ngĩribotera Meru TV rĩtũ kambĩte ndegera Waigũna. Nyuma ya biashara na thokoni ya rare kutheta nonto bwa kiborio kira kithitwe kina mbere kwigwa kithokoni ino ende nonto bwa bwethu kina mbere kwa bwe kuyageria moni mwanya kuma kireka ina tonga na rakearia Jacob Mantere ethiritwe kinya wa kiariria giontu kina kiuga biashara bati kubatara kinya kuria ugoti nonto bwa kiborio ki mwanka thirikari ina mbere kwa kimenyaga bwa kurutha mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja nawe na ripoti ino. Tola 500 akutona nyakaburo kutebwetha bwethu nyakabwetha bwethu buru itola nege thirikari atutere akanzu kuma na rumonga kiboreo kigeberia kawira kuma narua tutitira sesi. Na nyuma ya biashara mathoko ya Lare kumba kwetha bakiumira na kutheta no ntobo kiboleo kira kibasumbura ntereigi no ntobo wa Kiromwanki bakiwa bari atari ne kire merimo ende Mosiasa Jacob Mantele na ora kinyani mo member wa New Meru Dawn no mbeta kwethera akiumira na kumenerio ntobo ankuona nya tauni ya Lare yongo bureka rangi utike ntukirira shwa Lare na tauni ya Lare Omo MCA barabe embe barabonka the only MCA baile barabonka omwe ora weto Patrick ontunene nwe mwene tauni ya Lare akiwende monkathai utema nto ya kaunti ya bati kwethera yakiendelea antwa no ntuneka mo biashara wa kumia na sesi no ikuitwa ntuko kwa ntuko bera nto bembe report ya control of budget ira ya umite kuote mbele ya mwaka yo ya 95% ya mbeza cia kaunti ya Meru teritere ngwe bori na bibi to manto badita ngwe kabare access so anto ba embe no nto te onkona ngwe ritegete embe ronde kinyo eta mawa town iboro korwinge iwo weta mutwate sio nara thokone otone nyao wetere iroko rwarwe mutwate so ndenda kuria anto bembe kusutengo eto retire county government ya Meru no tibomba kore access utengo goriterwa ndenda kuria bonka muntu urembe urethro ithokone uretho indukene uretho nimbi bonka antu kuithitha swambia sha county tuka make sure kinyanto barabenda si kwashi na barabenda siambi utemuntu kare access mwankarira services ikoneka tukanjire kuthithia operation town cietu cionthe ciembe atugethera muntu wina kabutika yellow atwire imbia weti antu o gethro aeta cia renti no geya koya rugo kama tanjera ciake ndagaria utukona kabuti ageya kama tarukoro akamata rukoro ri wantu tubetikirie bari SS lakini rukoro ri ya TSS kaitene kauno wete kinya control budget ya Meru nionanitie ati ngui cia Meru ititherete ikirite kabwaya inde ciitherete ikirite kantere imwe na kwendera ugia kwelelia ngwira kawira agwirie ciandikanwa ari mu ICD
na ara kwina cukuru imbinge cia ICD ni embe batu nonto anto beto iba baingi population yetu iri oro ibo tumawone nyakire ari mu ICD bandikwa nonto na bena kwandikwa baingi ni embe inakwina nursery school imbinge na cukuru cietu icio mbinge anto population yetu ira nini ni ombinge so these services nya motogona ke county na sibitari cietu na sibitari ciake na mekireshwa borisi anete mandaktari si anete manasis kono embe weta dispensary warege kuria rukorobo twa kinyo eta sibitari utona muntu okwandawa Kiripotera Meru TV kumalare Gembe North beta mukiri onkonja Ibwega nuntu bwa riboti ino nabo hakari kumanana ntere chia methari bethiri tubakina mbere kwa bakibu magiria na kurutha mucemanio wa guchanga mbeje cio kombora kirakita gia kubathondekera barabara arabethiri tubagitariana kwa barabara ino itigo kurukirika na tongo na bibathie na mbere kwa bakibatiganagiria nibagita mitokire ya tongoria kubaririkana mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo na wena riboti ino. Karibara batuire muroni wanithi na bandi yegoro kuma barabarani era nene baraiba wandia mitherwa muna wandia muthambi ibaruthite mucemanio kubanga bura bagachanga mbeca cia kuruthithia barabara ire gwatithanagia wandi ino cieciere gikurukagira gia nkanja cia kuga ni tukenete muno andu ba community no nonchwa kumba kurugura part of Nithi Valley to twarikie kwaria na as we are talking right now party mwene nduguku leo mucemanio murira kurugura party renge muri moreonge bakiaria na andiki bandeto baugite riri tiro ria mbere guchanga mbeca kingo bathondekithia barabara ino nonto ibachangire na bathondekithia barabara wa ino kuma ntere cia marima mwanka muroni wa Nithi agurungu tweta community twekarani hondi twaraniria twambiria guchanga mbeca jetu iria twachangire mwanka tugicoka karagita yetu tugikombora na tukidinio na mbere kuruta wira u mwanka tukinyite murenya wa mundi bakiuga kinya bakugwatanira gwaka ndaga chaire kabatetheria kuringa muro wa Nithi ara wakira mumemba akaruta chiringi 1,000 orire members tukurikania ati gwaka ndarasa ya Nithi ira mugogoro ria nakajetu twanaga kwira barabara nyino ya then twambiriria guchanga gwambiria guchanga mbeca nikenda twambiriria gukinda mitira twenayo na nikenda twendete gukururia nikenda tumbe gwaka ndarasa ndakaino jetu itega kwira barabara nyino ria around 700,000 umumemba twa mtarute shiringi 2,000 nikenda tumbe ku meet the target bongerete na kuga gitumi kinene gya kuthondeka barabara ino igutigira bakwigwa bari na kagita kega gakumiria into biago no migunda tigarite ningi na Nithi tabore antu baingi baiji ni guntu kwi maiga koguo kethwa kwina kware center na ona maiga magwaka na rugari nduka mwenwa muri mwa muthambi maiga ni marutagwo nao magwaka koguo kwina maiga magwaka kwina maiga makagoto na mbemba na mboco ira turinjaga mitheru na muthambi na Nithi niyo twitaga basket yetu na onto kwaruguka kwa barabara na ndarasa ino tugutanya gwaka ya mbakubua kugatethia even the entire county and national government also na one kutwika ati arithi babe guku bararutaga wira wa kamataria na kiongo riu be kamataria na ngari na bikibiki na kwogu bakongera urithi wao this is the basket ya Nithi kwogu ona gwetera irio ya donation kukanyia na kwogu ikabidi muno baria bakurima kwitho bena fertilizer ya kwigana kwogu bakaomba kugura fertilizer revenue eu igatethia wa national government na even wa county government ende barutite mbitokere thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi itongorere tu ingavana Muthomi Njoki hamwe na antu bawendi bwega kwibumiria na kubatetheria so ni nkoromba antu bara bega beja batutethererie na mbeca na into jingi iyo benacio nikenda tumbe gwaka ndarasa eno na barabara tumbe kumenja kuma gwite mwanka forest kenda ya kurubetura balio baombe gutereka na ya kurubetura balio ali bara bakurwa ntuko ino nikenda batikone challenges iria tuonaga miaka ya nau nyuma kiama giki ni non political na niturigagiria muno muntu maciaca kiama giki nontu twi mauntu mara tukurutha uko ni mago support thirikari iria ikuntu kyo munde na tuyo tunkiona ona tothio ule tukanekero kuma ki thirikari twitwirinde go accept ni tukuromba thirikari kero kaomba tuterie nikenda tumbe kuona no tractor nikenda barabara ino yetu tumbe kumenja tukinye ala tukwenda gukinya kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maharambee ta Murimi wa Mbogo.
na bwa karibana aranterecha kuibethire tubakina mbere kwa bakibu magiria na kuria mutongore waka mujumbe wao kubekera stima aguntu kuna arabethire tubakina mbere kwa bakiweta kinyama thina magikathumba marabathia na mbere kwa baikurukagira bagitambitwo tu kiri mujumbe uyu wao mwandiki wetu Wandeto Mureithi Wamba nawe na ripoti Rwamba yani ke Momore primary school na kinyanture ne cia tucia Kariobangi na Kongo kukombeka tugekirwa stima kwetho kubui tugacoka tukathithirwa njira twethwa tunganiri na tukaigwa ni tubati kwendelea na kuthurana tunganiri nonto nikio tuthurana kenda tuthithirwa nto bura wagirite na tena tukathithirwa barabara yongwa ni twinyeretie muno na stima biu bintu into bira bitwinyeretie na inya au ange ni ndaromba inya kugombeka nyero je twikirwe ni tuthe no kliniki imwe imbega ya thirikari iria ni akagongo kana makutano kana kagongo Kariobangi kana makutano iria imwe ayo antu mathini ga mundu kamurimo kanini ni mawa na ngarama ni nendo kuma kuthia mawa ni 500 kuthia mundu umwe ni 500 na timo ndema makolis 500 mathidi kitare njano kana kiengo iwe engi makuchagira ko mashuthito namba 3 ni ronche wa kulima thirikari ni twishiriria emeba tukutethia emba maututhira kana kama utwinjira nikenda at least ona gendera ko mothe ku namba nene namba nene no kugekua ni mbara thai na rego kwa mamwe matimera mangi matina wa matina migode mene migode miumo ni yaumire gutike mautire migodani leo at least nusu ya ntumama leo kama kana utebio thai no kama mwete wa thirikari mambo kama gakua ciana ira mengi thai tikira cukuru erie no ntwambara na ndo itumigiki na tumethibitai thirikari yetugitherie na ironzi wa kulema tukire bao kana kingi nikira bangu kiba kuona gautete ciana yacio nikira cia maciuba kuthoma ndu gutia antu athoma na giki tumete andu mate athomu erie no na tuthiria ni thina no tukora thuka banini andu makukamaura giki thakene mate kuthomithia ndio muntu ugacana kithomo bathomo banini guku kitu kidogo ni muntu mugeni uri kutatu tumite boye kutu mbasuka tuko pavement ande mali kukaza na kuthomithia otherwise mama ngimonde ni mali magwa muntu uri kwa umagara kama lekagia wana misima tukamate kutina ni lambishi kai kala wogu unta tumigiki eli yeno ega kwa ronzi na stima na barabara na kadhibitari at least tukatuli mbele muntu maukewa thirikari no tutethia Ibwega Mureithi wa Meru TV no ntu boto ina mbere kwa twekinyaga tunkatho che mwanya no ntu bakwe mbere kwa wekyo nini ya TV ya uko maria twamberie mwanketha ndiri nkona ntina bungi twatige kwina mbere kwegwa twekinyaga muthie kirimara tukubangirite ogoro boye munde kagwethira bambitira ni family zo Kimathi gakwendera tu obwega boyire twitha bibonye Mulungu lakini mbere ntu mugaruka muthenya wegoro twathie na mbere kwegwa tukiraithagire rugono rwa Bwanjuki na arantere Tharaka Boabu edhere tubokina mbere kwegwa bu gikundi kia Tharaka Green Guild gikina mbere kwegwa gikiruthaga gikundi kira kethere twekina mbere kwa kireta kurwa amwe na kwina mbere kwa bakirutha mantu mwanya muthenya we munde ngaotiga na gono rurwa mwanya gicunje ke bieriara kurwa bende bethere tubakina mbere kwa baitaragirie bura baruthaga ukibubwago na kinya bura bathia na mbere kwegwa bakirora ukibubwago na muno nkuruki bakaina mbere kwa bagitaragiria mantu mangi tu marabathia na mbere kwa bakiruthaga ndeni ya gicunje ki kia bieri kia rugono rwa Bwanjuki Tharaka Arabwega Mureithi wa Meru TV muthenya wegoro twathie na mbere kwa tukimurikaga mantu kathumba maigenia na gikundi kia Tharaka Green Guild gikundi kira kithere twakina mbere kwa gikiretaga amwe kuruka thumba barabethere twakina mbere kwa igwa bakirithagia njuki irachethere twikina mbere kwa kibanenkagira guki na iguki burabu ethere twakina mbere kwa igwa bwechwagirwa thoko muthenya wa imunde tukaina mbere kwa tukigwatanaga na mukaririgiti uyu wao kwa kairi athina mbere kwethirwa gitwerezagira abura guki bobo buthia na mbere kwethirwa bugipakawa muthenya wa igoro itwathie na mbere kwa tukiona bura guki buma mundani buthia na mbere kwegwa bukithondekawa makinya kathumba marabuthia na mbere kwa bwikurukagira kaingo buthi na mbere kwa bugitawa guki ariri boina mbere kwegwa bugitwika guki bubu bupaka wata Urimi rutaruta kutirara
Okay, kibweto gwakinya factory itubuthimaga tukamenya ikiro igana twarekia kuthima okay tugwekagira refractometer ikithimia kumenya wegwa ukibwi ibwega kana ibuthuku ira mono betaga unadulterated honey ibuthimawa kenda tumenya kiwango kira ya sukari tukamenya kiwango kia roje na tukamenya kiwango ya particles kana tumiti turatoigwa turimite tumaiga turatomba kuigwa turi ukini tukona iwango bia mantu mathatu bitie sawa itochokagioki wegwa bwe sawa itokorokagioki tukathina mbere ku process yoki tutumagira honey press ku wita orua ikenda toruta kana tugania orua bwego bwa mwanya na mayaso mego me mwanya nunto bei ya wakira product nigagwa yena bei mwanya kana yena maguri mwanya twarekia wita mayaso itumapakaga mwanya tukathima na tukaira thokoni na orua nabu twarekia kuruta orua mayachoni itogwiraga ndeni ya kamashini geta wa woma karaga karegeragia nkinda ukakwigwa ukibukwe na nkinda na mayacho mara maomba kwigwa matigere no turutagira ni nkinda inu na wax itochungana double zip na tugachoka tugachunga na muslin cloth enu hakikisha gutiega kinda hata kidogo kegagwa katigere ndeni ya ukibubu na inya wax kana particles noemwe itiomba kwigwa itigere nuntu wax niyo yomba kwigwa nuntu bwa kamurutera no wegwe egwetie goro nenu niyo toskupaga kana ukarutana gitiko ukibwa kugatigwa na bwebutheru na gwatigwa na ukibwebutheru no ikagira sobenderu ekurinda ambie wekera sobani wekera rebo no wekera ndeni ya shelf kenda yumba kana ukibumba kuthi thokoni niyo process yetu ira tutumagiraga ndeni ya Tharaka Greenwood processing unit kana processing center ya Oki gukibubu arike na upakwa arugendo rwabu rutithiragira aga gukibubu ibuthia na mbere kwabukira wa thokoni na kwendwa ende mukarigeti uyu akaina mbere kwethwa gitutaragiria bura gukibubu buthia na mbere kwabukira nga wa thokoni bura bachoaga thoko cia gukibubu na muno mkuruki agatwereza gukibuburi buthia na mbere kwegwa bwitumikaga kurutha aingi bagikurigaria nkuruki ati gukibubu kaingi ibobongo bathia na mbere kwithirwa bakithondekaga miato ya kurutha ukibubu ibo bathia na mbere kwa bakiroragira gukibwago ibo bathia na mbere kwegwa bakitheragia gukibubu bwago rugono ruthongi rugono rwina murio ta ukibubu baba boki kana baba environment nekuru bena bindi tanjuki watoka kukenera ukibubu anjuki watoka kukibubu anjuki nonto ekoro baba bena meatu bena apiari nene mo ina meatu 50 na no baketha goki bongo ibo bakethaga kana kabena bena kuru ba consultaga ndeni ya community nonto tiumba kuruta wira bunga anto bungaga ekuru batiumba gutega meatu achari kwemethie ye yaba kunga ako ekuru batibati wetano na meatu lakini tiankwire mutikeria tiankwire ekuru batega meatu ekuru baketha njuki na ekuru bakuria mbia chiuki ekuru bakuria mbia chiuki bakibwira ekuru batria mbia chiuki kogu gutega mwatu ituonete ogu na mbuga ukona ingukira na apia rere wone miato yekuru yina njuki so
na ituraumire aturari na ni traditional ikaps cia kuga mwe kurwati ruthagu iba kuruthagu iba gutega miato na akuru bagimara ndeni ya urethi bwa njuki iba batethagiria na bena kibari ndeni ya community tutuwira so ekororu itukumateya na njira mwanya muno na mashirika imba baraithite muno na ibayanetie nabo muno ta shirika ria towards ending droughts emergencies niba gwatirite njara na niba thingatirite muno ikenda baumba inya gutethia arimi babangi baumba kwigwa kureta machiaro mao kana products ciao ndeni ya industry ye kurugaba untorende bena processing plant bena bandu na machine cie kugitwa cia nguvu muno cia ukamuroki na mayecho ikenda bomba kuigwa bakiendia kogu imorandi kana i project turaithiritie muno nontu igatutethia ndeni ya ni community yetu ya Tharaka gwatania nani Faminas wa Kimathi muthenya wa roo tukaina mbere kwegwa tukiraithaga ngugi chingi irage kundige kia Tharaka Guild Gold bathia na mbere kwegwa bakirutaga kando na kuthondeka guke bobo mantu makonena ontwire kenyabu nonto bori tobora bathia na mbere kwa bakiraithagiria muno na utia bwao bwa iguru bwa gutuma itheti kando na mantu maguke muthenya waro tukaina mbere kwa tukimenya itheti bibine bibatumangaga ata na mbetwa yao kirikinya ekuru barabange niriku murio woke Tharaka gicunje kebire mukureteri bametaga ni Faminas wa Kimathi.